Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seemed devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kinong alam jong kesengsan Partai United Democratic Party UDP. Hagas nito diang jong katayaw kilalit ban IT de kejing tho saka sarkar jela ban penpaw kejing sngow rengkat ban kejing ajing mod haga baydai bat ka reservation policy. Bat kumju ak baydai bat kejing penterekam ya ka roster system jong ka reservation policy. Kinong alam keseng UDP kile kendo ke menteri ketenataan i Dr. Amperin Lengdo bat kila IT ki pratli kejing ajing mod ak baydai bat kejing bishar biang ya ka reservation policy. U General Secretary keseng UDP u Dr. Jamino Mautho ulong baga UDP kila syong jingyalang hado kat sausian ha ka jingdan lang ki start an bat ki start ak puli puthi ban nekren kumno ban pha ki jing ajing mod saka sarkar ki babiang tam ya barok gijat benriau ha ka jella. Ulong bahaga jingyalang bat ka menteri ketenataan kala penpau ba empat long ban pentip pat ba ki ai kita ki pratli ki jing ajing mod baga UDP ka IT syaka chairperson na mari kini ki jing ajing mod an hab ban phara syaka expert committee. U Dr. Jamino Mautho ulong bawa la kampat long ban penpau pat ba ki jing ajing mod nrei nakaliang ka UDP kala dat ban bishar bnia abha ya barok pratli bat gaseng gasngo bakan don ke jing sngo tho jing mod apreng gijat benreu khasi bat garo ban mara ke jing kala pok reservation policy kabala ban pediang na barok gijat benreu ki badan ha ke jela ni bala shong bala sa hang ni mo ki bala kha ki bala im hang ni nik ba ha ke gijat benreu jong iru ki don ni ki khrau por kha ki bala man a jing mod teladang yo sa ar le lai mod ban don ha ke expert committee na ke chat benreu jong ni bat na ke chat benreu jong ki garo Natrai kata lele kan tham hasisho. Naman ngintip ya ka local situation anlong kumno. Ngintip ya ka local sensitivity kulong kumno. Ki tikata ka diga jing ajimot na kalang jungi. Wala singin sa ajimot ya ka sarkar ro. Wala si shimlang ya ki expert ro. Ki badan na ka diga jala ka jungi. Ki bala man ajimot ro. Kanang man kampan hasisho. Ya ka diga kam